Ya mi ratalifusa da taonoga de da fefu. Dai roroga de mi abage raira mi fawahau de adre khlobalangi sabele moroi bage raira ni hafefu ba keriso Yesu mangadre ita. He lobalangi se bua fa omasi. Tebai nisu aba omasi me ba ne sigulidana. Ne fatengi no omasi ya ia ni de nama ba ni terema tede ni faudragema ba zibongi adre si tupu ba kadra ba beti lehema ba baluha de magei ba zibongi adre adre ba no soba ba tede draga mino tohare haga gulidana samoloi so gemi ia dae so aya ma adre aine khema fo uraka draga taroma lima sino haga balalama bongi ma iregele ata udraga baba ner baba no huga fekolima meno ave malomalangi Immanueli hede khema so aya dama fotodrongo yaduhu berhuhuo babongi ni amoni kheda batabaso moribazura zinune otu a fabulu afitu ngawasara irugi ngawasifilezara imane. Haleluya. Misuno Yehova mesisehi vanune adre khlobalangida me omasia sinangea vanune adre. Ifuli itarua Yerusalema adre Yehova. Yozaraga drono Gizraeli adre ni fazavili. Ya adre sangabe sino arasa tede adre. So dalu-daluni sa khera. Sangirai haba oya drefi adre sana tei rafefu. No ebuazo aya ya itadre ba no fahana ba abele khnia. No sile fodrege ba aboto ba de niadre. I abe ni fakau adre Yehova ba yodrege zebua hor irugi dan de tou. Mi anuna ke Yehova ya fawa ngadre sawagele. Misuno lo balangida. Wo lau biola ni tika adre sideide. Sanga lu banua labuo. Same ete wadana. Sama tubue du ubahili. Same ege bagurife niha adre. Baba nono gaga adre. Si au khenia. Tenga soma si iya wa abele kudo. Ba leba de nia ba esolo bahaniha. Somasi Yehova ba sangata ufi ya ia sanetena fa ebua de nia adre. Deke da romali lo balangi. Ya mi ratalifusa ni omasia ba keriso Yesu uovai ami fefu. Ya hobu banunu fadro. Ya hobu banema Yesu adre razo ba atule sinohaga gulidana. Shalom. Iramai na iratalifusa fefu. Natafatou tede. Tahoga tasehega gofanewa ba urida baginete sinonumale. Bafaduda degu wahewa ai oya ngavale gametaua. Hewa ai oya zanabika. Hewa ai falavu no rodede. Hewa ai ihabui ita famakau ba fangarengar. Hewa ai ibebe ita ngavale fa abu zoguna. Hewa itabuai si itangavale abula de banomo. Balala halewe. Bagamakaita badalifusa babani habe. Bahiza. Faduda de gudozi itatamane. Wa abele ebua. Batebay ni suwa wa omasilo balangi. Sinofaluka ita. Amin. Izo oro makheda da. Irama ina iratalifusa fefu. Hewa ai isubu ita tunge corona. Bahiza. No i efa'u ita. No i be elala. Fatola ai fa ita. No i odela zamater babanga soge vaksin. No soge lala ya ia volo protokol kesehatan. Irege no oroma kheda irama ina iratalifusa fefu. Ivisa va ale dunga coronado ni fotei COVID feleziwa. Hewa ai tarongo va soduria sibohou
ya ia dunga corona sotei omicron. Bahiza no ay buat de lobalangi kada. Hewa ihabu ita mole. Ya ita badan niha baheba na hiya tanebe. Ba ia dae no ihabu igulidana mole. Bahiza no i tolo i roroke no i fau ita soaya. Irege i okuna fefu nga balu hadia ia ale mole de hedeu ba ia asoga gejanolo he famareta he gereja he nga balu ormas ave pribadi irege le tobali tabi baba umusodede bermole berdan saruru bamahadaya dan bani he na oya no rodede banomo oya no rodede zamusana ita balalaha lewe bamahadaya dan be ba lema male ibo kai kheda lala soaya meya ia Immanueli aveda lobalangi. Hena faluha itavangu aya. Hena faluha itavangu hedrege. Famakao. Ya itaria la bebege kheda zileduhu. Ba no ibe e kheda mudrarade de soaya. Hena faluha vege. Ba no ifolala. Iogunae dra enoni nia bavanolo bavamadhe ira amaina ira talifu sefefu tafaduhu wa abele ebua ba abele alawa abele abaha hovu sinotatema soroi lo balangi ya moroi bangavale va makau fa abudede sinofaluha tenga ha hovu sogunai romauhe tenga ha hovu fa atua tenga ha hovu fa efa baba atikiko teramo ruibada ira ama ina ira talif sefefu si tebai mu alui si tebai mu oli hadaya da ya ia bangefa ya ia bangorifi ba fa hau de ba khezo aya ya ita Yesu Keriso da no faluha ya ita fefu amin adreva no somu sotede so wawatede ita fefu ira ama ina ira talifu sefefu da fefu berwa omasi lo balangi nesi kulidana bakhezo aya ya ita Yesu Keriso natabaso Yohane fazatelu nga wasi feleono si manesa ba omasi lo balangi nesi kulidana no ibeno no ni adresia sabua le tekiko dozi samati khenia ina faluha ira wa aurisil aitu da eva omasi lo balangi no ia asog kheda ni fotoi salom ilwa salom ira maina ira talifu sefefu tenga ha fangovai simane ya ahovu horas tenga salom adre badra no Gizraeli ba zile so enenga vale ke luahania hadaya da sifufuna la fotoi salom na aifa barepava soibe ba faluha bangefa si dua aifa baba ape sokuna eluania mobua dane ba omuso fefu de nivovoi sitelu aifa baba atekiko baba fane balala bama ba lala halewe zamusana aifa baba atekiko de banga valewege ngavalewege sigena balala bauri silima alua gei bahasara de bazifatalifu sebaba ni hafefu batrauno Gizraeli muguna sei bahasara de adre dania bazinune oto atefatelu halo basaki halo masiona hasara de zifatalifu semoromo me da ni fotoi salom basi afuria faluha vangefa hor adre batrauno Gizraeli luono ba na fasala ira mola lewa ira balabe ezumangini tunu ena faluha ira salom da ia ni fotoi salom da ezino ya mola ke lo balangi da egoi irama ina no si berhuhuo bazibongi adre ni basoda bazura zinune oto efablafitu bazura zinune oto efablafitu adre te kaoni panwazo aya babanuno baba mola khemi Yehova hade meno ia asog salom babanwania hadaya ni ilada na taoga tau sisi fefu ayatisara irugi felezara basi fofuna
hade ia ni falua lovalangi ia da iheta draonog Israeli moroi bapabeli ifangavuli ira badanda sino lao savuyu ya iradre i ohe mangavuli ba Yerusalem. Ai fa berpapa da ni foto salon. Si dua ifuli ya azaki Yerusalem sino tekiko. Ifuli azaki na hia ni fotoi Siona di mana Allah berdiam, Allah hadir, Allah bertakhta. Sitelu irara de zino arasa tede. Ifa de he fefu nga balu bekhera. Da ini fotoi salon. Si efa i abe ni fakao ba i hedrege zamakao sebuah horadre i wona imege irege a hedre badan. Dai salon i asoge vangorifi fa aifa ba fa haudede. Si lima i fa hobu ni bo fefu i wo mege no la buo yawa he duu e wagatua baege na inga vale gurifu i asoge nga vale zoguna irege oi somwa wante de fefu nga vale ni wil Yehova basi afuria ya da iti bage fefu nudu sama Allah da no si zinune otu a favulu afituadre shalom sino ifa ele basino ifa lualo balangi bapanuani matenga hada na izi faluha ita ira ama ina ira talif safef. Tenga hang nga vale salom zino uzaraini nomike. No faluha ita teramo ribada. Va mesia ni de nara ba gamabu ula li sifafena. No to hare iya. No so iya kheda ya iya razo ba atule ba khezo aya ya ita Yesu Keriso. Sino tubu ba kadra ba Betlehema. Moi ia kheda baba me fa aurisi ruhu. Babolo fa haude de siruhu. Heba bereta he ia bahe irugi gamosua. Me ya ia alafa ba omeka. Ada berda ira ama ina ira talif sefefu. Babongi ni amoni ere. Taromalilo balangi ni rongoda basibongi ere. Ba ikao ni ita. Tasuno lo balangi bata adre sawagele khenia baba ibu de dunia adre baba ngurifi adre sino faluha ya ita. Hadeber ira ama ina ira talifu sefefu ber me hafa aha khedede hafa ibu dede hafa omasi ba faluha ita hobu tenga ber ita da adre tasuno ia. Hadia bahi bisa ita baba nuno baba bangadre sawagel khenia bahubu sino tatema ira amaina ira talif sefefu fanuno lo balangi tenga habaginete faluha ba omusodede baba abu dede pun na faluha gina ita na iba makao tasuno lo balangi hadia berme bagina tefaluha ita wa makau fangarengare fa abudede hada iya le sifaru iya so iya aveda lo balang le faru iya kheda ira amaina no wamike ya iya bereta ba amozua alafa ba omeka bagina tefaluha ita norode de sabua so iya fau iya ba norode de kheda bagina te me ita fau iya podar te deda fau ia baba abu dede si faluha ya ita da lo balangi da adre tasuno ia si telu fanuno ba famola khemi lo balangi adre baya ia da sokhada bangi sadede famalalini era tarui ngavale lala sira iyo adre bata fuli ita menoto bali ita soroyomo lo balangi adre boy fuli bagi tunahor bana ai khudauga bagi tunahor bayo badai ena sokhubange sadede falalini era no famo sumange lo balangi da ba si efa fanuno ba famola khemi lo balangi adre ya ia na fa aurida adre si sokheda
ina teda, era-erada, amuatada, na tobali famusumange lobalangi. Ya ia bua-bua zino tobali on irono maono lobalangi masoroyomo lobalangi. Dahil manuno lobalangi. Jadi tengah hadrege talau manuna ya batawau behede sawagel soaya lu teramo ribada enana fefu ba aurida tobali famula khemi Yehova famula khemi lobalangi. Siapa? No fanuno lobalangi ba famula khemi ya ia na tafalua goi bua-bua ba omasi bana bedaniha. Ada bermeno fena i omasi ita lobalangi badre goi te kauni ita baba malua baba ngaurifaga va omasi adre. Talauzi sohi. Tatolo ba tatudreheni na veda. Tenga tatele na veda. Tenga taihuga na veda. Buah-buada tobali sumange famula khemi lobalangi. Hada bersamuzate bermeno ofena i omasir ita lobalangi ba keriso Yesu. Basi afuria va fanuno ba famula khemi lobalangi ya ia na fa aurida andre. Basi sadohu fa aurida. Ha Yehova lobalangi be dededa. Le hadoi tanebe. Haya ia ba le faru ita khenia. Moguna si aidae bagi nete si somi fenada ba vanere lalave koli ba duanga hena dobla rua. Na ele mama le faru ita khenia le faru ita baba omasinyadre na si duduva o Roma babua-buada baba aurida babe dededa ya ita no soroyomo lobalangi. Bermelo irai farikhe da lobalangi Immanueli. Ya itolo ita lobalangi ba data tanda ba dede dan tanda ba dede moroi ba moze dua faza fele lima ngabua si 2a me imane fa abelegu Yehova ba fanunegu menosang orifi ya odo ia. Data ilonga gelida moze 2 faza fele lima ngabua si 2a ta ilonga gelida telu efa. Fa abelegu Yehova ba fanunegu menosang orifi ya odo ia. Yaduhu mangadre ita. Lemale ni suno ni fola khemi dra uke Yehova. Meno sebua tede sebua fa omasi dra uke. Meno asoge khema vangefa ya aga sinoba nuau. Teramo roi bazino efalua badrono Gizraeli luono. Meo heta ira moroi banahia ni oloi ya ira moroi bapabeli. Me fule otomosi bua dedera ya ia Yerusalema. Me fahobu ira balala halewera. E fahobu goi ngavale gurifera ava ngavale zonoso. Rara dede zinogena fangabu dede. Tede sino arasa. Ba medromane abe ni fakao irege faluha ira va abele fa omuso dede vange fa adresio tarai trauke. Ma adresa wagele meteramo ribada no elege khema va omasime ya ia bangorifia adre bakhezo aya ya aga Yesu keriso. Ma adresa wagele ba adre kauni dra aga fefu ba bongi ni amoni adre na tobali sanuno basamola khemi lobalangi raga balala ba aurima bongi ma ekhe. Sawa gele daroma 5 dresoaya fawoya khema ya sitobali sulu balalama babanere lalave kolia retoba kulidana. Yaduhu. Wawaya mi fefu ya ahobu banunu fadru 25 Desember 2012 sara baya ahobu pamodraga de fisiboho sara Januari 2022. Ya ahobu fefu. Shalom.